Duisende Egiptiese vrystaartvleermuise op die kampus moes uit geboue geskuif word na spesiale nuwe vleermuishokke. Geen moeite is ontsien om die regte man vir die reuse taak op te spoor nie. En die man is Nigel Fernsby, of noem hom sommer Suid-Afrika se eie Batman. A lot of people try and poison them, and very often people put poisons in buildings to try and poison bats. Meanwhile, they're actually poisoning the people in the buildings as well to some degree. Die meeste van die vleermuise het nou vereers die kampus verlaat en na warmer dele soos Limpopo migreer. Hulle keer weer in die somer terug. Daar is talle mites oor vleermuise en die meeste van hulle is negatief. Dit sluit onder meer in dat hulle blind is of knaagdiere is, in jou hare gaan vasvlieg en daar vassit, of selfs dat hulle bloedseiers is. Maar in werklikheid is die soogdiere 'n groot hulpmiddel vir veral pestbeheer. Bigger insect-eating bats, of course, are invaluable in agriculture because they eat tons and tons of crop pests each night and protect the crops, resulting in less chemicals being bought and utilized on the crops. Volgens hom vreet vleermuise ook muggies en muskiete en help om siektes soos malaria en geelkoors te voorkom. Danielle de Plooy, Janice, Pretoria. I'm not going to let her fly, obviously, because if she flies,